Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini tadi pagi Aye jalan-jalan ke Stadion Pakansari teman-teman. Kagak taunya Aye ketemu sama dua ondel-ondel lagi joget di depan stadion. Waduh, seru bener teman-teman. Nih, langsung aja lihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, ternyata di sini ada ondel-ondel teman-teman lagi joget tuh. Si abang sama si empok teman-teman. Keren banget teman-teman. Bajunya cakep-cakep. Asik banget teman-teman jogetnya. Keren ya teman-teman ondel-ondelnya. Wah, ada abang Kalim tuh nyamperin mau ngasih duit. Wih, keren Bang Kalim. Hebat ya teman-teman. Oh, sudah selesai ya jogetnya. Wah, si abang juga dikasih duit nih sama Bang Kalim. Oke. Wah, dia sudah capek teman-teman. Dari sangkar mana Bang? Oh, keren. Keren. Ini teman-teman, kayaknya dia pengen jalan lagi deh teman-teman. Dia lanjut joget lagi teman-teman. Oke deh teman-teman, berhubung ondel-ondelnya sudah pergi, sampai sini dulu ya video teman-teman. Dadah.